Chibai ule April ni som pakhatania tunlain Mizoram rui lo hlom em mai fentanyl aron lut to ani mai lo mo ti thu athang na sa em maya sarkar lama tang le excise and narcotic department lam te chuan he rui lo hlom takhi Mizoram alu an la riat lo thu an soya chuti ruale ro chuan India rama aron lut to a Mizoram po ron lut ve mai thei ani renga wangin her rui lo hlom zia le ana tho dan rap thak zia te tun tum chu kan ngai thadona he thumin buat sai sak tu hi kusi ti la rin oma ani fentanyl drugs awareness American thalai te suat tu rui lo hlom le tri biom fentanyl chu ti ve chin hlek su eden huana se tanan evi athem khan trong kamathiamin abum nal le a khovel chu lei an chedonga chan pha in mi hring te chu suala tlu in chatuana thia boral tura rem kan lo ni pha ta ani evi chuan pathian thu pek khau tak chu a rek chiang le a se tanan a thlem chuan in ei turani lo khoi po in khoi turani lo chuti lo chuan in thiang min ti ani tia a chan na chu pathian ang in lo ni don ti pathianin a rerangani chuti in pathian ang ti trong kam chu se tana thang kam khem na le bum na ani evile adamaten pathian vau khan na rerenga anti lui vele pathian ang an ni lo ti anin thachua ka an zak ema theipui na khor khomin anin khu pha ta hialani Genesis bung thuma kan mu kha awalung chiat thak tak em vo in thlengin se tana chuan he trong kam ang deuh hi bum na le thlem na thang kam nan alamang zelani drugs ti chu lim na vor top nei na tur angin a hiat tira a top chu za na le a hun lova thi na aloni dai si win mi a se chuan ani phungania thil makani lo mi hringin uya se chut china ero chuan chu mi hring chu a let der to ti na ani a savom bom antia khungbo ta aloni to thin ru thiak le na chok na danga ta na tha em mai proxy one mum ag dol chi chu mi in athisen zama chiulu chut china chuan athuak achiang to lova aril ru afim to lova a arwai to ti na ani ran saka mutna dam doi tran kuilai zarle liam pui tuar te en kol na man thin mi hringin chemical atanga an siam chop na chok na synthetic fentanyl lo ea lo rui chu mai chu thil a thak top khok rat thak ti bai omle a hun lova thi thut na overdose death thlen thei tu ani vun te po pan chia anga e kodek duk thei tin nel rong te po ti duk chur thei ani anti chu wangin fentanyl chu ei tur ani lova khoi po in khoi hlek tur ani lo rui lo dang zong a in mi hring taksa asoi sarap thak thei jok ti ani American zai thiam lar tak mai rapper Coolio kum somnga le pakwa ming tak artist Leon Ivy Jr. po a manager Jores posi chuan kar khalta ni ngani khan Los Angeles country coroner's office fentanyl rui hlo wanga thi overdose ti khovel khiata ron puang chiang ta athi pui then khata mesial zuk na sat awanga asthma avei te po atela heroin le methamphetamine khe puam nen fentanyl chu ati pol wang ni enan soi rapper Coolio hi September ni somni le pariat sang ni somni pania Los Angeles California state athian te ina athiani Coolio chu kumsang khazakua somruk pathum August ni khata Monisen Pennsylvania state piangin West Coast vela hip hop angin acheta thina anua Compton California azai chawa kumsang khazakua somkua panga khan single Gangsta's Paradise ti chu aron lar pui hle ani sang khazakua somkua palia debat album It Takes a Thief ti chu top 10 hit zinga single Lakeside ti chu
American thalai te chau nilovin khovela alar chau le Gangsta's Paradise chu Dangerous Mind film feature ni in US, UK, EU le Australia alar view mai Grammy Award Best Rap Solo Performer ni in Grammy dong turin atlap paruk chu nominate hialani maktaduai song pasari zet anhal album hi million li le point riat thal ni in ahla te chu million zakwa som sari pariat on demand steam alang phani in luminate chuana soi rapper Coolio hi zaile music lama chau alar lova TV le film te Channel 4 a Celebrity Big Brother 2009 alang thin bokani fentanyl hi doctor ten na chok na abikin zai pui tok te ta na ancho synthetic opioid analgesic damdoi ani chutiang ni lo ruina na an man le an thi pui tam ber chu dan lova siam chu ale rui lo dang heroin cocaine met tenena an cho pol wang ani fentanyl rui lo ti tu tam takin enge ti hrelovin an leya dan lova rui lo zuar tu ten damdoi dang dena an cho pol counter fake drugs damdoi siam chu bantlom te nan zuara fentanyl chu heroin aya alet somnga achak le morphine aya alet za achak ani awangin an hriat lo lain an thi pui ta thina damdoi dang nena an cho pol awangin overdose a ol sambik ani ti ani laboratory te satang chavin fentanyl chu amum le adip pil sor powdera te an lo pol le pol lo a hriat thei antibok US Family Against Fentanyl December 2021 report chuan thalai kumsom pariat atanga kumsom li panga in kar te chu kumsang ni le som pakwa khan ma ni in ti hlum le COVID-19 le motor accident athi a in fentanyl drug thi pui tu an tam zok ani ati Fox News chuan fentanyl le xylazine polwanga thi chu DEA report angin kumsang ni le sang ni som ni pakhat chungin za sang khat za som ni pasari in apung chawani ati kumsang ni som ni pakhata US a rui hlo wanga thi drug overdose mi nuai khat an oma chung jinga singruk le sangli chu fentanyl drug kai noi illicit fentanyl wangani anti David Tron US Congressman Maryland 6 District USA chuan fentanyl chu nasat taka khapa do tlat turani USA fentanyl za a somkua pakwa chu China atanga lut Mexico rama Jalisco le Sinaloan drug cartel te thilti ani ati heng rui lo tol rutu intel khom pol pani te hi US le Mexico sarkar chuan abuai pha le thinani Epoch Times January ni riat sang ni som ni pathuma chuak chuan US Congress chuan trangrual takin fentanyl ti top na turin and fentanyl ek dan an pasa chumi dan ang chuan US Custom le Border Protection te chuan uluk le nasa le chakzokin US at hillut airport le seaport dapin rui hlo to ruk dona an kalpuyang ati Ben Weishoff Award winning investigative journalist chuan China in fentanyl operation an kalpui dan chuin dan lova damdoi siam chuate chu Communist Party of China CCP-10 an kalpuya CCP-10 subsidize anti-thinani ati Ben Weishoff chuan COVID-19 lo chuana apu Wuhan chu fentanyl siam chuana mun puyani ati fentanyl le apple damdoi te hi International Mail Express a tele consignment operation a antinasa le inan soi engwanga fentanyl drug chu lo lar ta nge ni Mexican rui lo dan lova to ruthin ta chuan tun ma a opium poppy atanga rui lo zar an warin an ching le a tun nuwa do na le ti rem tumna ana satawangin poppy chin na mun ramzau tak tak te ti chiat ania chuwangin drug cartel te chuan poppy chin na mun siam kher to lovin chemical danga tanga rui lo siam
synthetic fentanyl chu ral le to ruk olsam zok ti in an lo war chho ta em mai ani poppy atanga opium rui lo siam na mun pui Afghanistan le Golden Triangle Burma Laos Thailand ram in rina vela poppy chin na mun te po nasat takati chiat alo ni to ani opioid rui lo chu poppy pangpar naya tangin thil pot lo natural takin siam thin ania then khatero chu scientist and laboratory dam doi dang chemical structure semi synthetic or synthetic an siam chuak le thin synthetic fentanyl chu dan lovin arukin zor ania chung chu mithor eyedroppers nara hiplu nasal spray yemo amum pil le powder te in an siama dam doi dang te ang poka siamani fentanyl chu rui lo cocaine MDMA le methamphetamine tenen an cho pola atchakin amana tloma angol vei a olbik ti ani ramro pui USA meu po mi pui te le thalai te chu fentanyl rui lo laka fihlim turin le nasat taka do turin ma chak takin lak mek ani fentanyl chumi tam takin hresang lovin angol vein an thi puina sa ema film khur hle turani anti Sky News chuan ni tin main fentanyl overdose wangin mi za somnga an thi ani ati hial fentanyl chu mi in hramia lovin dam doi dang emo ti in alo ein alo khoi mai theya chu tiang mi te chu chaw zoi ngoi te thil kha chiang lo ri riai te mut chuak ngoi te thok harsa tia ni khorelawa om thut na te an nei thina thuaka boruak lut tur ti topin ni khorelo koma a omin thuak ati chatheyani fentanyl ruitam tak chu zombie anti mai mithirwangkal Walking Dead ang te akalin tharang film changtu te ang main anom theyani chuwangin hetianga fentanyl rui lo saina tong kam pakhat chu zombie drug ti in aranpa takin zombie drug a ti na ero anilo Kensington Philadelphia kothera zombie ang maile mithito zoi muanga kalle chut ang hi iutiu pa muturatam hle Fox News chuan Kensington Philadelphia chu chung opioid fentanyl wangin atomic bomb thak na nu ang mai na omani ati American rammeu point fentanyl rui lo hi an buai puina sa in an chiat pui hle to ani keini zofa te chuan itive hlek lowang u US Center for Disease Control CDC chuan fentanyl wanga thi hi kumsang ni som ni pakhata mi sing sari le sang ni chuang anoma kumsang ni som ni a mi singa sang riat an omati Sky News chuan United Kingdom bika kumsang ni som ni pakhata mi somnga pariatin an thi pha a kumsang ni som pasari khan mi som sari panga in an thi pha a kumsang ni som ni pakhata rui lo kai noya thi sangli zariat somnga pakwa omin kumsang ni som ni ain rui lo kai noya thi za a paruk point pali in an pung chawani ati US Drugs Enforcement Administration DEA chuan fentanyl kg te pound ni le point ni chu China atangin US dollar sang tel tlemin alei thei maya chumi chu lo ti dang lamin amum le dip pi len powdera lo siam dang lamin US dollar makta duai tela an chantir theani ati kothera olsam takin chung chu anzuar chhong le thinani December ni khat sang ni som ni pani khan Mexico rama Puerto Libertad coconut chunga fentanyl chu manchua ani US le Mexico ram chuan China chu fentanyl rui lo synthetic opioid ti top turin nasat takin anor renga President Obama President Trump le President Biden ta chuan China chu fentanyl rui lo to ruk na ti top turin an phut veka ma se azual zapui vai hlen lo ti ang main vo in thlengin anasa tu zok ni in an soi Voice of America VOA chuan
April ni sari sang ni som ni pathum khan China chuan Mexico rama fentanyl tol lut ruwa pu na nasataka pha in China Foreign Ministry thu puang tu Mauning chuan US chuan China apu na te ti topin ban san ro se aram chunga rui hlo wanga buai na chu achin fel turani China siam nilovin US siam ania fentanyl harsat na chu US siam ania ati ni ina puang Mexico President Andres Manuel Lopez Obrador chuan China President Xi Jinping nena lekha thonin fentanyl rui hlo to ruk na ti top turin alo nge ni alo phut to ani VOA News chuan fentanyl chu Xanax oxycodone Percocet angin heroin le cocaine te polin mitam tak overdose thi te chuan fentanyl ani ti anin hre hau lo ati ahla omin avarap thlak te lulem The Hill chanchin bu niruk thali sang hi somni pathumina soidanin Mexico President Lopez Obrador chuan anram chunga drug laboratory sangkha jathum somriat pathuma fentanyl le drug dang pol ani tin China President Xi Jinping chu Chinese ho ram danga fentanyl thon chuak tu te chu khapati top turin angena chan let ani lo ati fentanyl te hi tuipuya longin anto lut thin ni in an soi President Lopez Obrador chuan US lawmaker then khatin Mexican rui hlo to rupol te chu fir fiak zonga chachi terrorist organization a apu thu te soin US chuan Mexico rama sipai tirlua drug cartel ho te bei mai tura andu thu te asoyani ati Mexican le Chinese law enforcement ten fentanyl le met damdoi le synthetic opioid dokonga an tho ho na chu ala bei tham hle ni in an soi ABC News chuan China ina du chuan fentanyl rui hlo hi akhap theiani ti in US a drug overdose thi tam takin fentanyl an ti in thelovin an thi ati Brookings Institute chuan Obama Trump le Biden ten China chu sumti chingpen money laundering drug trafficking human trafficking dona kalpui turin China an ngen fowa fentanyl to ruk na ti top andua ma se China chuan kumsang hi som ni pani August thla atangin US nena hetiang lama tho ho na anlo nei thin chu Taiwan bo ruak wangin achu chata ati top vekani ati Chinese spy balloon wanga US Secretary of State Antony Blinken an Beijing to atum kumin February thla a athul pha thut khan China huai tu te chu fentanyl rui hlo chungchang po hi soi ho pui atum zinga atel ti ani Chinese sumdong te chuan Mexican rui hlo to ruthin Polian le chak taka in siam te nen thokhovin fentanyl hi US a an thon lut ni in an pu a Chinese le Mexican criminal network hi alianin achak hle ani anti Mexican drug cartel zinga Sinaloa cartel le cartel Jalisco Nueva Generation CJMG te chu an chakin an lian le a sarkar me point beya ti vak ngai na a helawani US ram chunga rui hlo man kholo wanga thi za thi ziak dan ain anglo hlek hlek ve a kumsang ni som ni pakhata aru ka rui hlo siam chua illicit opioid wanga thi nuai khat sangruk zaruk som ko pakwa kumsang ni som ni pakhata thi nuai khat sang sari zali som sari pasari omin heng zinga za a somriat te thi na chu fentanyl chu pil dang te na an pol an ei wanga thi an ni ti ani CNN chuan kumsang ni som ni pakhata rui hlo overdose wanga thi nuai khat le sangruk zinga mi sang khat te chu lei rol an nia fentanyl wanga ni kumsang ni som ni pania US Drug Enforcement Agency DEA chuan maktaduai somnga zet chu damdoi lem fake prescription pills fentanyl kai noi ania chung damdoya chuan fentanyl pol ni in mitam takin ran sakor bong le thil dang ka mut na ta na siam tranquilor xylazine
trăng ti chu nu le pa te nan threlo ati US chuan China rama fentanyl siam chuak tu company pali te a hremin a hrek to a chung zinga eBay Atan Trading Limited company le Chanji Napier Gangjit and Co Limited te antela anni hian online commercial record ti in Facebook le social media an zuat thina pu anni mizo nam tlem te nam ro pui nam thil ti theile nam chak ni tura thang mek te chu rui lo boya tang lo tur le kan mang zo mai lo na turin mimal chung kwa pol rang rang ko khan le khotlang le sarkarin thei topin rui lo do turin i thok ho zelang u